آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تطعم جائعا. أيها المسلمون، فائروني بالقلوب والأسماء، فالله جل وعلا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني مع حضراتكم في بيت من بيوته في هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أن يجمعنا دائما فيها على طاعته وفي الآخرة مع خير خلقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، أقصر خطبة في تاريخ الإسلام للشيخ الجليل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. قال الشيخ رحمة الله عليه: لقمة في بطن جاع خير من بناء 1000 جامع، خير ممن كسى الكعبة، خير ممن قام لله راكعا، خير ممن جاهد بالكفر، خير ممن صام الدهر كله، أو كما قال الشيخ رحمة الله عليه. مسيب جلبة تدو بتدر بالإسلام باوي يتودي الله أو بجو سيني دو وودو مرون كتابية تيدو الله نيمينير دو en nemaji den wawa limugol den wawa kontugol en wawa andugol kodi jelu haysi en etike kanko nemin do en on o inni wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha en wawata andugol kodi jelu hide yetta odo jarna odo e dow nemaji ko nemini en den toro Allah yo Allah arsiku en wawgol yettugol di hara en yeddari mo wawa yettugol anditanamo nemaji ko nemini en wada nemaji din hara ko rewirdi Allah na yeddirdi Allah. Bawo dun do Allah subhanahu wa ta'ala o daliga deftere makko: wa yut'imuna at-ta'ama, hibe nyammina nyamete, ala hubbihi, e dow yidugol nyamete on, ma e dow yidangol nyamete on, miskinan wa yatiman wa asira, miskin be al yatimabe e dahabe. Be wi'a honnum: innama nut'imukum liwajhi llah, ko fi Allah dey woni ko men nyamminiri on, wona fi yon andi tammen, wona fi yon yobitu men, wona fi yon jarnu men. liwajhi llah la nuridu minkum ayyuhal masakin, la nuridu minkum ayyuhal yatama, la nuridu minkum ayyuhal asara jazaan wala shukura. innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. limaza ayyuhal mu'minun inna nakhafu min rabbina
يوما عبوسا قمطريرا. فماذا كانت النتيجة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة ونعيما. وجزاهم على هذا الإطعام للفقراء والمساكين والأسارى جزاهم بما صبروا جنة وهريرا. مسيب جول بتدو بنياميني ردولو في الله نافيو بإني البركة نافيو بأندي تاني نافيو بنود ما فيو بوكي ما فيو بجرني كو بوادي ردولو كو في الله كونو بهبي وإنا نخاف من ربنا menen de meden hulika joomi amen yawman abusa nyalane sattunde balere qamtarira bittino yayde woni moƴƴo mo wona moƴƴo. Allah hon wadi wajazahum bima sabaru. Allah yobi be kisan sabu konko be munyi jannatan wa harira natoygol aljanna o wadani be cionci harire sabu ko be munyino kon be nyammini haysi miskino kon andi tanari be nyammini haysi tay aliyatima kon andi tado yari be ko buri kom mo dankida on yaqulu al arab ittaqi sharra man ahsanta ilay. Arabu be wi'ay wo hulu bone rentoda on mo mojjida e mudum mawmen e makay kala mo wallirda okkorda lekki musu nyiije ko on walliro e ma jango ko jakete kono annaya narun don nde ya wada ko ya wadir li wajhillah fi Allah on allazi la yaghfal wala yanam on mo ngata sakodano fiyo yobitoye ke yawmal qiyamah. Sheikh Abdul Qadir Jailani rahmatullahi alayhi odo wadi khutba burdo rabbidude khutbaji din e der tarikhul islami o wi wo luqmatun sayre wotere fi batni jae ko wadda dum e reedu neddo welado ko fewndi ko ngabeden fewndo hegeji nyammina neddo goto welado miskin ma al yatim ma baso ma tampudo no alhaali makko woniri wo nyammina odo sayre wotere be inari caaje didi ma yarna odo yar wobande wotere ndiyam ma nyawnda odo coggu pikirwal gotal ma yobana odo nyamande hun gotum ko kum fandi wo ittanamo ande wo khairun wo dunno buri e mojjude min binayi alfi jami e di darnugol jami wuje wulure subhanallah khairun min binayi alf jami julirdaje wulure ka Allah rewete nde wata wonde sabu ki wonki do ki dedi ko dum do burda jogade mojjere nen ka Allah subhanahu wa ta'ala e di adarnude julirdaje wulure sabna en se ngari ga julirde ga ko bay hiden nyami hari se ngari ga ko bay hiden selli ko bay ngari ga ko bay en dahaka en sokaka si wona do naga ardayno de jonnon ittangol welado hege mudum yarnugol don daado ittanamo don ka makko holtingol neddo holudo honnugol neddo wondo e yaasi wo khairun min binayi alfi jami wo dum do no buri mojjude dine darnata jami wuje wulure ko jelo woni ka fami ma welabe ko jelo woni ka be ngure ma welabe ko jelo woni ka be ngure ma holube ka musidal ma e ka bolonda ma hida sanzindira cionci nyande be nyande haylannudi din haydi sanzuda din ala okkorde bedo hida huli wata jonnube be gerama hita huli wata jonnube be nyamana ma fi honno sibe nyamari ma amayata wallahi amaye la budda min al maut be jonnuda ben non amaye a jonnari ben non amaye la budda min al maut fere o ala pellet ko be maya jonno nyammingol sayre wotere ne jonnata miskin ittanamo hege makko wono buri e mojjude nde darnata dami wuje wulure wo khairun mimman kasal kaaba hida mari baraji buri on holtindo suudu kaaba ala non ka buri e mojjude e di holtingol suudu kaaba ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan bana allah lahu baytan fil janna wo sa mahni allah suudu ka adna do julirde allah ma noyite suudu ka ner aljanna yon non wo nyammingol wela do ngida mari baraji buri dun don da mari baraji buri dun don hida mari baraji buri holtindo suudu kaaba wo khairun mimman qama lillahi raki'a nyammingol welaado ittana mo ande e sonja e sohola yobanamo nyamaleji makko e bittendeji makko nyawndamo honnamo wo dum hino burinde darato do anafana Allah jemma fu wo khairun mimman jahada lil kufr
baraji ɗum hino ɓuri e moƴƴude it'amu ja'i khayru mimman jahada lil kufr baraji ɗum ko ɗon ɓuri e moƴƴude e di ɓuri on ƴettuɗo kaafa muɗum yehi waɗoygol jihad fi sabilillah ayyuhal muslimun luqmatun fi batni ja'i khayrun mimman sama dahar subhanallah ñammingol weelaɗo hino ɓuri jogagol baraji ka Allah ɓuri on horuɗo hitande fop hande timma ittana oɗo yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam wo nelaɗo on ɓe maaki khayru sadaga ismu tafdil ko ɓuri moƴƴude sadakaji ɗin fo an tuto ima jayi an ko nde ñamminta neɗɗo weelaɗo si neɗɗo weelama o tampi imanu makko foppo o yenay o perde kala ko wiyete iman sa ittanimo non kan heege ɗon a ittanimo kan ɗon ka ɗon a ittanimo nden ñamande ɗon ko jogora fi muɗum wono ɓuri e moƴƴude ɓuri ne neɗɗo darnata juulirdaji wulure no ɓuri e moƴƴude ɓuri on holtinɗo suudu kaaba no ɓuri e moƴƴude ɓuri on dariɗo naafi jemma no ɓuri moƴƴude ɓuri on yawoɗo waɗoygol jihadu fi sabilillah no ɓuri e moƴƴude ɓuri on horuɗo hitande nden fof wa iza nazala addaqiqu fi batni ja'iin lahu nurun ka nuri shamsi satih wo sa etike ha ko wiyete farin mana huyre be mana sayre wotere hewti e nder reedu weelaɗo wo Allah subhanahu wa ta'ala on jalbinirante ɗon ɓuri ko wiyete kon si nange nge yalti hara ko ñande ka waqtu walluha ko jalbata ɗon kon fewndo ete haray no ɓuri e ɗum ɗon no on weltorta noon ko ɓuri noon Allah subhanahu wa ta'ala on jalbinirante on noon fa ya bushra liman at'ama ja'i emba ɗum ɗo ko welo welo wonande hombo wonande kala on ñamminɗo weelaɗo mo beenu wawi ñammingol weelaɗo ko ɓe wi ko lugma ko sayre wotere na dey ha be o ñaama o itta kooƴe o soƴƴa o hirto kono sa heɓanimo hay si tawi ko ittir ɗum kooƴe ma soƴƴari ma hirande a garanti sanimo ɗum ɗon a heɓi ɗi baraji wowlari ɗo ayyuhal muslimun wa ahabbu al a'mali ila Allah wa ahabbu al a'mali ila Allah kama jaa fi al hadith sururun tudkhiluhu ala mu'min sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min takshifu anhu kurba nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki golle ɓuraɗe ɗe yiɗede de ka Allah ko honɗum woko nde naadata welo welo e ɓernde julɗo no woodi ko naadirta welo welo e ɓernde julɗo ɓuri weelaɗo sa ñamminimo si tawi hina weelaɗo wo takshifu anhu kurba ko nde ittantamo sattende aw taqdi anhu dayna ma yoɓanamo ñamande aya ɓurɗon juutde ka nder qur'an ko aya ñamande si goɗɗo ñawlike ha hewti nokkugo bonnay imanu makko ittay kala ko wiyete limanu e makko fi honɗum o wawata yahu ko fottete ton himo huli wata o yahu tun o ƴante joni noon sa ittani oɗo wo ko ɓuri moƴƴude yiɗede golle ɗen fof ko Allah sururun tudkhiluhu ala mu'min takshifu anhu kurba aw taqdi anhu dayda aw tatrudu anhu ju'a ma dirnanamo few ko wiyete kon heege rawahul bayhaqi wa hassanahu shaykhuna al albani rahmatullahi alayhi hadis on ko selluɗo ko imamul bayhaqi fillimo cheikh albani kadi sellinimo kadi joni noon ɗiɗo a ittanimo sattende ɗiɗo a yoɓanimo ñamande ɗiɗo a ittanimo heege e ɗonka a honnimo wo ala gollal ɓulagal yiɗede ngen ka Allah ɓuri ngal gollal ngal waɗuɗa ɗo kama annaha aidan tadfa'u an sahibiha almasari' walbalaya wa tunjihi min alkurubi washada'id it'amul ja'i تدفع عن صاحبها المصائب أولا والبلايا ثانيا وتنجيك من الكروب والشدائد وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام اسمعوا معي أيها المسلمون هذا الحديث صنائع المعروف تقي مصاري السوء والآفات والحلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة رواه الترمذي وحاكم وصححه الألباني musidɓe julɓe tedduɓe ñammingol weelaaɗo yarnugol ɗonɗaaɗo holtingol holuɗo honnugol kadi neɗɗo mo maraka wona wo ɗum ɗo hino danda honnum kala ko wiyete sattendeji
no danda honnu ko wiyete albala'u no danda ma kadi kala ko wiyete ngojo no danda ma kadi sattendeji adna e lakara nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo sanai'ul maruf waɗu gongol dey ko moƴƴi wo taqi masari a suu no danda battane bonɗo neɗɗo ittanayɗo mofte ɗen ko wiyete kon sattende Allah no wawa wadde ɗum ɗon saabu ko okkimo battane moƴƴo no dandanamo kay ko wiyete kon ñabbeli no dandamo kadi ko wiyete kon tanaji no dandamo kadi ko wiyete kon alhalakuyeji imma kanko ma ɓeygure makko nden ma jawdi makko nden wowa ahlul ma'ruf fi dunya yimɓe waɗayɓe ɓen ko moƴƴi ka aduna ɗo hum ahlul ma'ruf fil akhirah ko ɓen kadi woni yimɓe moƴƴuɓe ɓen waɗoyeyɓe ɓen kadi ka moƴƴi yawmal qiyama rawahu al-hakim ko imam hakim woni ko filli hadis on wa sahahahu al-albani rahmatullahi alayhi أيها المسلمون أضف إلى ذلك ماذا أيضا لقمة في بطن جائع وإطعافها للخطايا وتكفيرها للسيئات ومضاعفتها عند الله إلى أضعاف كثيرة ووقايتها من عذاب الله كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة رواه البخاري musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo ɗe toɓɓe ɗe nanɗen ɗo hiɗa waawi ɓeydude hoore ɗum ɗo kadi an ittanayɗo weelaaɗo heege makko yarna ɗonɗaaɗo ittanamo ɗonka wono waɗanama honɗum kadi wono ɗanninanama no montanama ko wiyete kon alkhataya gooɓe kala piihoy koye waɗɗa tawata a fandanaki ɗiɗi wa takfiruha lisayyi'ati hino montanama kadi bakkatuji ɗi waɗuɗa wa mudha'afatuha inda Allah sowante baraji ɗin kadi ka makko ton ila adafin kasira cowalle ɗuɗuɗe la ya'lamuha illa Allah goto andano ɗum fotata si wona o wiyeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala wona ɗum ɗon tun kadi wa wiqayatuha min azabillah Allah subhanahu wa ta'ala on kadi sabu ɗum ɗo o dandoyte lette makko ɗe yawmal qiyama sabu ko moƴƴiɗa e julɓe Allah ɓen kon sabu ko ittanɗa anuɓen ande maɓɓe kon sabu ko ñamminɗa weelaɓen kon sabu ko yarnuɗa ɗonɗaɓe ɓen kon sabu ko holtinɗa holɓe ɓen kon sabu ko honnuɗaɓe hoɗaɓen kon sabu ko surruɗa kon fokkituɓe wirtagol ɓen kon ɗum ɗo waway wonde sabu ko danduma e lette Allah ɗe yawmal qiyama wano ardir noon e hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo ittaqu nara rente e nge yiite ittaqu nara rente e nge yiite dey ko Allah noon andi ko yiite ngen danger magge bone magge on wo walaw bi shiqqi tamra haysi tawi ko yeru peccelum porolum tamaro ittata sadaka okka weelaɗo wo ko ya waɗu fiyo Allah waɗu kunɗon heedode kunɗo wona sabu ko dando e ma e lette nge yawmal qiyama as'alullah subhanahu wa ta'ala an yajirana minan nar اللهم لا تفرج هذا الجمع الا بذنب مغفور اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي أيها المسلمون تصدق قبل أن يصدقوا عليك صل لله قبل أن يصلوا عليك اذهب إلى المسجد قبل أن يأتوك إلى المسجد فأنت محمول على الأعناق ومن المسلمين ومن الناس من لا يأتون إلى المساجد ليصلوا ولكن ليصلى عليهم إياك ثم إياك تسمع قول المؤذن يقول
حي على الصلاة حي على الفلاح ثم تنام ولا تنادي منادي الله. ومن أكبر وأعظم ذنوب يرتكبها الإنسان وخاصة المسلم أن يسمع المنادي ينادي ويقول حي على الصلاة وحي على الفلاح ثم لا يستجيب لنداء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أهم بإحراق البيوت على أناس لا يشهدون صلاة الجماعة. إذا كان هذا هو خير البرية الذي أرسل رحمة للعالمين فقد اهتم بهذا وهؤلاء من أمتي، أيها المسلم فعلينا أن نهتم بأداء الفرائض في المساجد، بأداء الفرائض في المساجد، بأداء الفرائض في المساجد. يقول عليه الصلاة والسلام بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة أو كما قال عليه السلام. مسيب جول بتدو بباوي يتودي الله لاول لدبول جولا نلاد صلى الله عليه وسلم لردن هونde ɓurde mawnude hunde honde tottoygol farillaji ɗin ka suudu Allah ɗo tawa e bakkatuji ɓurɗi e mawnude tuma nde julɗo anduɗo wuuri mayay nanata noddinowo no wiya hayya ala sala are ka julde hayya ala fala are ka malore o ronka notade. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko nuliraɓe yurmede ko yurmede wa ma arsalnaka min nulirarima illa rahmatan lil alamin sina yurmede wonande o tagi fof. kono nelaɗo falanoma ñandego sunnugol cuuɗi ɗin e hoore ɓe yimɓe ɓe yahata juuloygol julde jama ka juulirde na dey ɓe juulata ko fi on tun ko ɓe jotto ka suudu sabu ballon ma sabu série ma sabu filmu ma sabu hoy ko tawata hay e hunde nafata on tigi o ronka yawgol tottoygol farilla on ka jaami. watta ɗen hakkil moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe ɗe toɓɓe ɗo no fewti en fof tentini noon enen baba en maaki leydi meɗen ndin lagine. musidɓe julɓe tedduɓe sa innama joni goɗɗo darni juulirdaji wulure o heeɓi ko nattiroya aljanna kono no woodi ɓurɗomo. si goɗɗo innama joni o holtini suudu kaaba ndun oɗon noon waɗi ko mawni kono no woodi ɓurɗomo. si goɗɗo innama joni ñande ɓe ñande jemma on fop o naafay o waɗi ko moƴƴi kono no woodi ɓurɗomo. goɗɗo golle mum fof ko waɗugol jihade fi sabilillah kene e gundo oɗo waɗi ko moƴƴi. si goɗɗo kadi innama hitande o fof himo hoori o tigi tigi oɗo waɗi ko moƴƴi kono ko hombo ɓuri oɗo foppu jogagol baraji ko neɗɗo ñamminɗo weelaɗo wallahi summa wallahi no woodi famille ka meɗen si ɓe itti kooƴe ɓe soƴƴata si ɓe soƴƴi ɓe hirtotako si ɓe hirtike ɓe ittoyta kooƴe janggo. hara hiɗa andi ɓen miɗo andi ɓen hiyala pellet hiɗa mari Allah no wawnoma wadde place maɓɓe waɗa ɓe place ma ka joɗɗa ɗo yo julɗo musiɗɗoma mo anduɗa pelleti ko julɗo an kadi ko a julɗo hiɗa andi pelleti a mayay Allah landitoytoma yawmal qiyama wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaga. jawdi makko ndi o heɓi nin ko on to ndi heɓi ko honno kadi ndi dépensira mara ndin ɗon julɗo no mayude fi o heɓari coggu ordonnance julɗo no mayude sabu heege julɗo no mayude sabu o heɓari ko ñawdora julɗo no mayude sabu ɗonka julɗo no mayude sabu himo waali ka hoore laawol. hara pelletle an kadi a wawayno ittande on ɗon famaza taqulu li rabbika yawmal qiyama konno wiyoyta jomima ko Allah jonnuma ndi jawdi amma yeyi accandi a anda kadi sa accindi ɓawo ma koye hoore honɗum ɓeygure nden waɗata ndi jawdi ɗo hasiboore mayri on fop wallahi ko an woni ko fawi andale pellere sini gollitiroya kadi ka moƴƴi ɗum ɗo kay fof lette on haray ko an woni ko fawi. miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on arsiku en jawdi arsika en imanu kadi ñammingol kadi weelaɗo yarna ɗonɗaɗo kadi ittana kala anuɗo ande makko nden. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yawɓe hajjuɓe mum fof yo Allah on jaɓanɓe hajju maɓɓe on ɓe yahaari ɓen kadi fop yo Allah on newnanɓe kadi no ɓe yaara faalaɓe yahude ɓen hara kaydi ala yo Allah addu kaydi ndi so tawi ko jawdi ndi woni ala yo Allah on addu jawdi ndi so tawi ko ɓernde nden woni fewtar ton yo Allah on fewtin ɓerɗe maɓɓe ɗen ton newnanaɓe ɓe wawa yawgol tottoygol o farilla ɗo yeru kalaɓe ɓen ɓe wawari yawde hikka en toriki Allah yo Allah waɗanɓe fukkirɗum bakkato e ɓantirɗum darja
يا الله نونام بنو بحجر يا رب العالمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونعوذ بك بما لا نعلم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.